And that's why the message this evening will be centered on what is our greatest need when it comes to our mission. Father God in heaven, Lord, you are our Creator, our Savior, and our Redeemer. And this evening, Father, you have known the conditions of our hearts. We pray, O Lord, that you would be with us as we will be tackling about what is our greatest need, Father. We want to witness. We want to know how to love you more. We want to share to others how you have loved us so much. And so, Father, we pray that this evening you would enlighten us, O God. Open our hearts, Father, to know deeply about your word and what you want us to do as your missionaries. In Jesus' name we pray, Amen. Atong basahon ang usa ka statement ni Sister Ellen White, mga kapaglaom. In Gospel Workers, page 370, ingon diri, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. We must have the holy unction from God, the baptism of His Spirit, for this is the only official agent in the promulgation of sacred truth. Unsa daw mga kapaglaom? Unsa daw ang tubag sa ato mga pangutana? It is a revival among ourselves, mga kapaglaom, the baptism of His Holy Spirit. And at times, we want to do more for the Lord. Pero ang pangutana, mga kapaglaom, are we sitting at the feet of Jesus, no? Just like Mary and Martha. Martha who wants to do more for Jesus because we love Jesus. Sakto, mga kapaglaom, nahigugma ta sa iyahan. Nakita na ito yung gugma sa atua. And so we also want to share that. Pero, naaday mga panahon nga kita, masentro na sa ato ang trabaho, ug makalimtan na nato that our greatest need today is a revival, a transformation of our character. And this can only be done through the Holy Spirit. And now, another statement from Sister Ellen White, mga kapaglaom, it says, no sooner does one come to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. Praise God for that. The saving and sanctifying truth cannot be shut up in his heart. Kung kita mismo sa atong mga kaugalingon, makita nato ang kamaayo ni Jesus sa ato ang life, dili ta ganahan nga dili nato na istorya sa uban. Just like atong mga nasudlan sa demons, kung ato tumakuan sa scriptures, mga kapaglaom, no? They were told by Jesus nga ayaw sa isaba-saba sa uban. Pero what did they do? Nangadto pa sila, nanglangyaw pa sila, aron lang nga ilang masturya nga naay Messiah, naay teacher, rabbi, who have saved us. Kami, kidaghan kay demon sa amo ang body, no? Nakasulod nga demonyo, sulod sa amoa. Pero iya haming giwala sa amo ang mga sala. And at the same time, we are healed. So, we, mga kapaglaom, I know and I am sure of it that every day we witness the love of Jesus in our lives. The moment that we wake up, no, we already are given the breath of life. And at the same time, kumutan-aw po ta sa mga tao nga nakapalibot sa atoa, makita na to ang mga gwapo o mga gwapa nga kaanyag, no, sa ato ang mga nakapalibot. Makala ka nga, hala ka amazing sa Ginoo. Kumutan-aw po ta sa atong family who loves us unconditionally, family by blood or family through our friends, dako po kayo nga panalangin. That is already a reflection of God's love to you and me. And so, by seeing this, no, and most especially, mga kapaglaom, in the times of our despair, naadyo'y mga panahon, dili gyud malikayan, nga naadyo'y mga panahon nga mag-low ang ato ang kinabuhi, na ay mga disappointments, na ay mga discouragement. But just like how our hymn goes, it is so sweet to trust in Jesus, no? And gingon po diri sa statement ni Sister Ellen White, what a best friend to have is Jesus. Makita gid nato ang kaanindot sa kinabuhi nga naa si Jesus sa ato ang life. And so that leads us, no, sa ato ang point that a revived heart is a witnessing heart. Kung kita mga kapaglaom,
makita na nato ang kamaayo ni Jesus sa ato ang life. That is the moment that we would want to share it. But if our focus continues to be on our problems, kung magsige lang taghuna-huna sa atong mga utang, sa atong mga problema, sa crisis diri sa kalibutan, nga grabe na kayo ang wars, no? But we know that this will happen. These things have already been prophesied, mga kapaglaom. We are already in the last days, no, of this earth's the great controversy, no, of these earth's events. We are already in the last days, mga kapaglaom. So, ato pa bang i-worry atong mga kaugalingon nga halabasin magubat? No, nagubat na dito, magubat na po diri sa amo asunod. Or magproblema pa bataan ng mga butang? When we know that we have Jesus in our hearts and He will never fail us. And so with that, no, if we can experience that, mga kapaglaom, we can witness to others how great is His love towards us. Also, but the question still remains. Sige, maingon ta, sister, a revived heart is a witnessing heart. So, ingana di ay aron nga maka-share mi sa uban. Kinahanglan mi nga ma-revived. Pero unsaon man namo pagka-revive kapag laom? Number 1 point, mga kapaglaom, it is to acknowledge our need. Unsaon man pagka-provide og solution sa atong problema kung wala po ta naghuna-huna nga naay something to be addressed. Unsa man di ay gyud akong gikinahanglan. Kung magsige tag-tan-aw sa atong mga kaugalingon, mga kapaglaom, we can really see the defects of our character. Diba? Sakto ba, mga kapaglaom? I could remember, these are the things that would make me sad sa una, mga kapaglaom. Sige na kong tanaw, sige kong huna-huna nga. Miskan unsaon ako. Ang ani miskan unsaon ako, ang akong kasing-kasing kay, naku yung mga butang nga gusto buhaton, pero dili gid na ako mabuhat. No? Ingon pa sa what the scripture tells us, to him that knoweth to do good, but doeth it not, to him it is sin. Kabaluta nga na ang ginahanglan atong classmate. Pero we turn our heads. Kay di ta gusto masamo, kay gusto na tamo uli sa balay. Kabaluta nga ang atong co-worker. Kay nanginahanglan siya comfort. Pero busy man kayo ta sa atong needs. So usahay, ingana kong paghuna-huna ba nga, grabe gud kay nako ka makasasala, mga kaigsunan. Wala, miskan unsaon nako. I thought, this was my initial thought, which is wrong, mga kapaglaom, ha? Masin, parehas po rin experience sa ato ang mga batanon sa ato mga kapaglaom. When I was still in high school, I thought that I need to be active in the church. Muna akong huna-huna. I need to be active in the church in order for God to love me more. I thought that by being active in the church nga, kuan kay, ma-active ko sa simbahan, magkinaunsa, dapat ako gid i-accept ang mga responsibility aron nga mas ma-transform akong character. Well, ingon gani jud si Sister Ellen White nga, in order for us to resist evil, we need to be aggressive in our service. Well, that's true, mga kapaglaom. Pero do you know kung unsa gyud dapat ang atong foundation? Do we have to be aggressively active sa church diritso without knowing what we need? In Romans chapter 3 verse 10, it says, "It is written, none is righteous. No, not one." We need to acknowledge the fact, mga kaigsunan, that we cannot do it by ourselves. Miskan unsa pa ta ka-active sulod sa simbahan, miskan unsa pa kakabuutan didto, dili na makapapa sa imuhang sala, dili na makapabag-o sa imuha. Even the Apostle Paul, ingon siya no, sa Romans, atong pagabasahon, mga kapaglaom, it says, ano siya, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Apostle Paul tells us, gi-acknowledge niya that he's an apostle of Christ, right? Sangyaw siya sa maayong balita. Pero siya mismo sa iyang kaugalingon, ga-struggle siya sa iyang mga sala. To continue, no? Ingon diri,
As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me. That is in my sinful nature. Brothers and sisters, mga kapaglaom, iskan unsaon nato atong mga kaugalingon, we are sinful in nature. Angon pag yun ni Paul diri, for I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Makarelate yun ko ni Apostle Paul. Kabalo taon sa isaktog and I know nga makarelate po ato mga kapaglaom nga naminaw karon. Kabalo taon sa isakto og dili mga kapaglaom, pero matingala ta nga mag-wrestle man gyud ta. No? Mabuhat gyud na agid sa ato ang sinful nature, because the truth is ourselves are sinful in nature. So evil gyud ang atong mga tendencies, no? Atong hearts mga kapaglaom is inclined to do evil. But that is the great news. Kay dili data kailangan mo buhat, no? Og anything else sa atong kaugalingon, dili la ka kinahanglan pa nga grabe kaayo ang imuhang pagbinuutan, gabat para mapapas ang imong sala, because Jesus has already died for you and me. And what Jesus wants for us to do, mga kapaglaom, is to acknowledge the need of a Savior. We cannot remedy the defects of our character, mga kapaglaom. It is Jesus who can cleanse us from all of our sins. And it is also only Jesus nga makahelp sa atoa. Just like the parable of the leavened bread, mga kapaglaon. Ang katong bread, di ba? By itself, dili niya kaya mutubo. Sakto or dili. Di ba? Dili jud kaya sa usa ka bread mutubo siyang kaugalingon. But if na ay yeast nga ibutang sa iyaha, aya ra ang bread mutubo. So dili na to kaya sa atong kaugalingon, mga kapaglaon. It is something that should be outward of ourselves that can help us. And the only remedy for that is for us to accept the cross. For us to accept that it is Jesus and Jesus alone who can help us. And He has given us this free gift, no? Before He went to heaven, before He ascended sa katong first niya nga pag-anhi diri sa kalibutan, iyang gibilin sa iyang mga disciples ang unsa man. It is the gift of the Holy Spirit. Next point, mga kapaglaom, that I would want to share with you is that we need to be willing to be broken. So, first, unsa ganito ato ang first, it is to acknowledge that we are in need of a Savior. And as we acknowledge nga nanginahanglan ta og Savior, something outside of ourselves, mga kapaglaom, we need to be willing to be broken. I know, mga kapaglaom nga, daghan sa atoa, pag makakita tag mga butang nga buak na, dili na ginato gamiton. Sakto ba? Sometimes we think nga, things that are broken need not to be renewed because buak na gani siya, di ba? Unsa pa may pulos anang butang nga buak na? Mao na ato ang mindset, no? Unsa pa may, and that does not only, we cannot only compare that to things, but at times, we can be judgmental towards others. We think of others nga, ay kana siya, nana siya nabuhat niya, dili maayo. Ano, magsimba-simba man na siya nga, kabalo magpas siya mga sala. No, say ing ana atong panglantaw, mga kaigsunan. And not only to others, at times, we think of that in ourselves. How can God use me nga daghan man kaayo kog sala? Dili lang kumusimba, dili lang kumu-witness sa others, kabalo man sila sa akong mga sala. Kabalo man sila sa akong pagkaako. Kabalo sila nga, ing ani ko sa una, ing ani ko kaniadto. We have so many excuses. But brothers and sisters, mga kapaglaom, Jesus wants us to come to Him just as we are. We need to be willing to be broken. Mao na ang gusto sa Ginoo para sa atoa. Ato ang pride. As we acknowledge that we need of our Savior, we also need to acknowledge nga naatay pride. Unsa pa ato ang mga sala, naatay lying, sa ato ang mga ba mong gawas. We are jealous. Makig-away ta about sa Bible, no? Gusto nato nga kita ang sakto sa uban nga mga sekta.
we need to be willing to be broken, mga kaigsunan, because God is willing to renew us and transform us from our broken vessels. I would like to share this story sa usa ka maayo nga author, si Sister Melody Mason. I would also like to encourage everyone to read her book, Daring to Ask for More, and also Daring to Live by Every Word. I think ma-download na nato ang iyang PDF online. There was a time that she was tasked to lead a prayer meeting or to share a message about sa word sa Ginoo. Pero at the time, ato nga kagabhion kay, dili unta siya gusto mo storya, kay ato nga buntag kay murag gabagot-bot siya ba, kay gikapoy na siya, dili na siya ganan mo storya, kay murag sagunson ang iyahang mga kaigsunan kapag laom ba, sagunson ang iyahang series. And at the same time, siya pod kay kabalo siya sa iyang sala. Ato nga time na siya mga sins nga siya lang ang nakabalo, and she doesn't want to go and share about the message of God's love. And yet, during that time, pag-abot niya dito sa pag-message niya, she was impressed by the Holy Spirit. Karon, dili ka gusto mo storya, kay nakay mga sala, now is the time for you to confess your sins. Share it with others. Do not be afraid nga tungod kay spiritual leader ka, tungod kay ikaw usa ka leader sa inyong simbahan, tungod kay ikaw ang lecturer, you need to be perfect. Allow the people to see that you are broken. And so with that, mga kapaglaom, during that night, gi-share to niya ang ihang experience, ihang mga sala, nangayo siya pasaylo, and they all prayed for it. And you know what? Ang natoy isa ka elder nga hardened po ng iyang heart during the past nights, pero at that time, mga kapaglaom, he approached Sister Melody Mason og niingon siya nga na impressed gyud daw siya, nakaingon gyud daw siya nga ang Holy Spirit good ang go-work sa life ni Sister Melody Mason. Why? Kay wala pa gyud daw siya kakita og spiritual leader nga nagpakita sa iyang vulnerability, nagpakita sa iyang mga lain nga mga batasan, nagpakita or nag-confess nga ing-ana siya, pero dili pasabot nga ing-ana siya per me. She knows that she cannot do it by herself and that she is in need of a Savior. She is in need of the Holy Spirit. And that's why, brothers and sisters, I would also like to challenge you, challenge every one of us. Actually, before nako ni gimake nga message, naghuna-huna jud ko nga, unsa jud kaha ang gusto ipa-impress sa Ginoo aning karon nga kagabhion. Nindot kay ang topic, mga kapaglaom, mission refocus. Our youth department here in SWPUC is encouraging us to have our focus and our mission, to refocus, to divert our gaze kung unsang important. And so as I prayed, I was impressed by the Lord. Unsa man ang message nga gusto nimo madunggan. Unsa man ang butang nga kinahanglan nimo sa imong kaugalingon karon. And that's the reason why I am sharing this to you this evening, mga kapaglaon. Because just like the biblical characters who are also broken, we can remember that adulterous woman nga she was condemned and she was supposed to be stoned. Pero unsa man ang gibuhat ni Jesus? Giingnan ba siya nga, kinahanglan pa ka magbuhat ani, kinahanglan ka nga magluhod, kinahanglan pa nini mo buhaton, or ngano mo duol man ka sa ako nga hugawan man ka nga babae? Wala gid niingon si Jesus ana sa iya ha. No remembrance of her past sins. She did not even get to say sorry during that time because she feels so weak. Ingon pa ni Pastor Doug Bachelor sa The Feet of Jesus nga libro. She felt so weak, mga kapaglaom, at that time. And people are telling her that she's so hugaw. Hugaw kay siya nga pagkababae. Luod, kabit. Ing-anang mga ginaingon sa iya ha. But what did Jesus do? Jesus did not condemn her, but instead, unsa may giingon ni Jesus sa iya ha? Go and sin no. Your sins have been forgiven. Go and sin no more.
pagkaanindot, mga kapaglaom. Kung muduol ba di ita kay Jesus, no? If we are willing to be broken, He is willing to make us whole. He is willing to make our life fruitful. And that became that adulterous woman testimony. King David, he is known to have many concubines. He is known nga, daghan kay siya mga napatay, no? One of the great stories nga atong madumduman is when iyahang ang paadto sa front line ang asawa, ang bana ni Bathsheba. Kay gusto niya ang kunon si Bathsheba. Sa mga nata nga, grabe mo to si King David. Uy, nga natong mga hunahuna mga kapaglaom, no? But, gitawag si King David nga a man after God's own heart. If we can see his confessions, mga kapaglaom, ana siya. Ingon po siya, no? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, no? Ana siya? Tungod kay kabalo siya sa iyang kasing-kasing, nga dili gud niya kaya, tungod kay sinful ang iyang nature. And that's why he asked and plead for God to cleanse him, to help him from his brokenness, mga kapaglaom. Ingon diri, pod ni Sister Ellen White, we shall often have to bow down, to weep at the feet of Jesus because of our shortcomings and mistakes. But we are not to be discouraged, mga kapaglaom. If we feel that we are weak, if we feel that we cannot share to our classmates, to our co-workers, to other people because we know deep in ourselves what are our sins, or we think that our elder is not worthy to be in the pulpit, tungod kay kabalo ka sa iyahang mga sala, or we think nga daghan kayog mga judgments, no, nga atong makas sa uban tao ug sa atong kaugalingon. Sister Ellen White tells us nga, as we distrust our own power, we shall trust the power of our Redeemer. That is the secret, mga kapaglaom. We just need to bow down, to weep at the feet of Jesus because God is willing to make us whole. Ingon po diri sa Psalms chapter 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Brethren, mga kapaglaom, kung kita karon nga kagabion, naglisod ta pagduol sa Ginoo, naglisod ta pag-share sa maayong balita, tungod kay atong hunahuna kinahanglan pa ta ma-perfect, aron makaduol ta kay Jesus, kinahanglan pa ta mahimog maayo. I pray and I'm hoping, mga kapaglaom, nga ato na ning walaon nga panghunahuna. God wants our broken hearts. God wants you to be broken from all of the things that are binding you. From all of the things nga, sa tanan nga mga butang, nga gahinder sa imuha, aron nga pagduol sa iyaha. Nakakawat ka kagahapon, wala ka nakahatag sa imong tights, nakapamakak ka sa imong ginikanan, dili gini siya maayo, mga kapaglaom. But, we cannot by our own selves change. It is only through the power of the Holy Spirit nga makapatransform sa atua. It is only through Jesus. So, mangutana ko, mga kapaglaom, no? Unsa man ang butang nga useful, what is the thing nga useful kung broken siya? So, makita man siguro ninyo sa screen, it is an egg, di ba? Ang egg, daghan kitang mabuhat sa usa ka itlog. Atong scrambled, atong himog omelette, atong ibutang sa himog cake. Daghan kaayo nga mga pamaagi, mga kaigsunan nga maluto na tong usa ka itlog. For it can only be used if it is broken. And so I know that we have many broken stories, mga kapaglaom. Ikaw mismo sa imong kaugalingon kabalo kung unsang kondisyon sa imong kasing-kasing. Ako pud mismo sa akong kaugalingon kabalo. I know very well the sins nga naglisod jud ko og biya, naglisod jud ko og let go. But God is telling you and me today that we need to be broken. Kung gusto na to ihilak sa iya tanan, ihilak. Kung gusto na to isulti sa Ginoo tanan, isulti. Even before saying it, the Lord already knows what our desires are. The Lord already knows you. He knows your very need. Kabalo siya kung unsa imong gikinahanglan, mga kapaglaom. And yet, no, God cannot bring out and pour all of His blessings towards us tungod sa free will nga iyang gihatod, tungod kay gihigugma kayo taniya. If dili po nato i-ask in faith, mga kapaglaom.
God wants us to come to Him. Let us be willing to be broken. So the third point, if we have already acknowledged the need of a Savior, and next, if we are willing to be made broken, the third point that I would like to share with you this evening is to ask, pangayua, seek, pangitaa, knock, panuktok. Unsa ka nitong kinahanglan nga pangayuon, pangitaon, ug tuktokon mga kapaglaom? It is the gift of the Holy Spirit. Ingon pa si Jesus no nga, ang usa gani ka papa, no, usa ka atong mga papas out there, atong mga amahan, they are willing to give good gifts to His children. How much more ang atong Heavenly Father that He is willing to give us these wonderful thing sa atoang each one of us, mga kapaglaon. The gift of the Holy Spirit that can transform us. Let us fervently ask, and that is the reason why the Seventh-day Adventists, we are initiating a 7-7 prayer, mga kapaglaom. Magsigita atong ampo every 7 a.m. and 7 p.m. the latter rain, or that the Holy Spirit will come unto us. Wala lang ko na-appeal sa slide, mga kapaglaom. Pero in order for us, diba, inanta, a revived heart is a witnessing heart. And one of the things in which we can be revived, mga kapaglaom, is that we need to pray earnestly for the Holy Spirit. And at the same time, mga kapaglaom, we need to, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ingon pa si Jesus. I would like to put an emphasis to the word daily. Kumusta man ang atong personal devotion, mga kapaglaom? We want to share to the world the message of God's love. Pero are we ourselves spending a right amount of time with our Lord? Is God our first, last, and best in everything? Pag mata nato sa kabuntagon, unsa man ang una nato nga ginabuhat? Unsa man ang una mo santop sa atong hunahuna? Mo open sa atong mga cellphones or mo open sa atong mga Biblia? Before ta matulog, unsa man ang atong ginabuhat? Mo makigstorya ba sa atong Ginoo or makigstorya sa atong mga hinigugma? So mao dapat na atong mga things nga dapat nato tubagon, mga kapaglaom. How are we going to share about God's love? How are we going to do our mission if we ourselves do not know Him, no? Si Jesus, when He was still here on earth, we know that He is 100% human. But at the same time, siya usa ka 100% Ginoo. Pero unsang ginabuhat, every morning, makikommune siya daily with His Father. And that is Jesus. And that's why, that is the secret as to why Jesus, He exemplified it. No? The secret on why He was able to overcome the world. Nga miskan sa kalisod sa kalibutan, miskan sa kadaghan nga mga temptasyon, mga kapaglaom, na overcome o na conquer na ni Jesus. And He is willing, God is willing to make us like Jesus, no? Mao na atong pag-ampo to have a character like Jesus, to witness like Jesus. And we cannot do that if ato ang personal devotion, atong ginaunya-unya ra. Kung dili ta makabalo mo basa sa atong Biblia, kung dili ta kabalo mo ampo, kung dili ta mangayo sa balaang espiritu, ang kapaglaom. And the last point for this evening, brothers and sisters, is I pray that we would get to surrender. Again, the Lord is willing to use ordinary people. We may think that we are broken. We may think nga sa atong kaugalingon, maglisod ta. Pero ang gusto na day sa Ginoo, we need to surrender and to ask Him for His grace and His mercy, mga kapaglaom. There is this certain church, mga kapaglaom, no, nga akong nabasa lang po. If I would also like, nag-encourage ko gayon naglibro, ako na po mo encourage, no, nga atong basahon ang Steps to Personal Revival and Abide in Jesus, nga series ni Pastor Helmut Hobel. Nag-ingon dito na ado panahon, ang iyang gi-emphasize dito, mga kapaglaom, nga we need to really, in order for us nga ang ato ang mission kay effective, no? Manata isa raman kabuk ang mabautismuhan lagi sa amo kapaglaom, or maglisod man lagi mig witness as we acknowledge the need of a Savior, as we be willing to be made broken and
to ask, seek enough for the Holy Spirit, and lastly, to surrender, atong buhaton mga kapaglaom is we need to gather in prayer and to really ask for the Holy Spirit to tell us. Matingala ta, abi nato nga dili nindot ang program, pero kabalutan no, praise God, kay nindot kay ang mga initiatives, gikan sa General Conference, down to our divisions, sa SSD, padulong sa SWPUC, nindot kay ang mga gipang craft nga mga program sa atong mga spirit-filled leaders. Pero matingala ta kay nganong pag ato nang i-implement sa atong church, sa atong district, dili na to. Matingala ta kay walay yield, no? Muna tong hunahuna mga kapaglaon. But then, the secret to that is that we really need to pray, to gather in prayer, to surrender it to Jesus. We need to pray more and talk less, mga kapaglaon. We need to pray more for how the Lord would impress the hearts of the young people nga gusto nimo storyahan. We need to pray more on how when would be the right time, or how will God make His miracles be in favor pod sa atoa, aron nga makita nila kung unsa ka maayo ang atong Ginoo. Unsaon man nga matransform ang atong character so that we can become like Jesus and be able to share sa ilaha ang wonderful love sa atong Ginoo. The greatest testimony that we can share to others, mga kapaglaom, is our character. And I would like to end this evening's message with this point, that revival causes mission. If you are in your homes or kung asa man ka karon, I would want you to repeat after me, mga kapaglaom, revival causes mission. Atong balikon, revival causes mission. Dili ta makasangyaw kung kita mismo sa atong mga kaugalingon kinahanglan nga sangyawan. Dili ta makapakita sa gugma sa Ginoo kung kita mismo sa atong kaugalingon wala nato nakita ang ihang gugma sa atoa. Dili pud nato mapakita ang Christ-like character, ang influence nga anaa kay Kristo kung kita mismo wala ta nagpaduol sa iyaha ug wala ta nangayog tabang. Because again, mga kapaglaom, by ourselves, we cannot do it. But even if we cannot do it by ourselves, even if sa atong kaugalingon, we are broken, we can come to Jesus and He can use you and me to witness, to have this mission, to share to the world kung unsa kaanindot nga anaa si Kristo sa atong kaugalingon. Ingon pod ni Pastor Michael Dant, mga kapaglaom, wala na ko nabutang sa screen. Ingon siya dito nga, only God can do it. Ang Ginoo ra gyud ang makapabuhat aning mission kani atong pagsangyaw, mga kapaglaom. But only you and I can let Him. What are we doing, brothers and sisters? Have we already acknowledged the need of a Savior? Or are we still cherishing our pride? Kay kaya na ko ni Lord. Kailangan nga perfect good ko. Kailangan nga makita man siguro ni mo, Lord, nga buutan kay ko, nga maayo kay ko sa akong tithes and offerings. And so this is enough for me to be a witness to the world. We need to be willing to be broken, mga kapaglaom. We need to let out, to confess our sins, to repent, so that God would sanctify us every day, so that God would consecrate, ang atong mga kasing-kasing, and that we can bear witness for Him. We need to ask, atong pangayoon, atong isik, atong pangitaon, atong ituktok, pangayoon, ginato, constantly and fervently, ang gifts sa Holy Spirit every day, so that the Holy Spirit would work in our lives. And lastly, we need to surrender. I would like to ask everyone to bow down their heads for a word of prayer. Let us pray. Father God in heaven, Lord, you have been so good in our lives. And we have seen, Father, how faithful you are. That even in our brokenness, even in the times when we are discouraged, sa mga panahon, Ginoo, nga nakita namo ang kadako sa amo mga sala, Ginoo. And Satan is constantly telling us that we are nothing. Satan is telling us, Ginoo, nga dili na mo mabuhat ang pagsangyaw. Trabaho ra ni sa mga pastor, trabaho ra ni sa mga elders. But Lord, you want to use ordinary people. You want to use every one of us, oh Lord, to share to the world how wonderful it is to have a life that is filled with the Holy Spirit, for us to have an abundant life in you.
Thou hast said, Father, that if we abide in you, you are going to abide in us. And so this evening, Father, with me, together with everyone here in the Hope Channel studio and our viewers this evening, we are earnestly praying, Father, that you would allow the Holy Spirit to work in our lives. Help us, Lord, to acknowledge that we are in need of you. Help us, Lord, to be broken. Help us, Lord, to have that personal and special time with you. And lastly, Father, help us to surrender, because it is only through revival that we can be your ministers, that we can be your missionaries. Thank you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapaglaom, if God is calling you today, harden not your hearts.